Excuse me. Okay. I'm Jesse. I'm vlogging about Bicol. So can I ask a few questions? Just like 2 questions. All right. Wait. Lion bicycle. Surfboard. Surfboard. I know. You can use it. There's This is another one there. funny. Yes. Bonjour, bonsoir. Thank you so much. Hi. Hi, Okay, what's your name? Anna, Anna from? France. Oh, France. Ça va? Ça va très bien. Oui, moi aussi. Très bien. Oui. En français. Oui. Tu es belle. Dorian. Okay. First question is, what is the meaning of lunad sa balod? Good question. I asked them. Alright. They speak Tagalog only, Oui. so I don't know the meaning. Balod is alone, Yes. but that I don't know. Parfait, Maybe oui. you can tell me. Well, lunad is riding, you know. Riding the Ride the wave. waves, yeah. It's a Sorsogon word to ride the waves. Okay, Surfing. that's nice. Now I know the meaning. Thank you. Alright. So, please say hi to your friends in France. Hey, you're welcome to Philippines. It's a nice country to visit. Yeah, in And French, Bicol please. aussi. Ah, en français. Vous êtes les bienvenus aux Philippines et c'est un très joli pays à visiter avec des gens incroyables. Right, super. Oui. Where did you learn to speak French? I have many friends, French friends. Okay. Yeah. Okay, so just say hi to. Okay, so we're done doing it. Just say lunad sa balod. Lunad sa balod! Alright. Lunad sa balod! Alright. Lunad sa balod! Alright. Okay, hi, good morning. Good morning! Okay, 2 questions lang. First question is, Bicolana ka mo? Opo. Yes. Alright, where in Bicol? Legazpi. Alright, Legazpi City. Yes. Ako din. Yes. Okay, second question is, natatamagayon ka mo? Thanks sa jeans ni Mama. Alright. Very nice. Okay, isa pa kasi maganda eh. Ano ibig sabihin kang lunad sa balod? Alon? Alon yan. Yeah, kasi di ba dito sa Sorsogon is very known for the surfing. So, lunad sa balod feeling ko kasi sa alon, sa waves. Okay, what is lunad? Sakay, di ba? Sakay. Oo. And balod is? Yun na yung alon. Ayan. So, sakay sa alon. Opo. Alright. Very good. Shout out sa mga friends dali. Shoutout ko po, sina Ems po. Joke lang. Tapos sabihin din do, Bicolana ako, magayon ako. Bicolana ako, magayon ako. Hi, excuse me. Pwede magtanong? 2 questions lang about Bicol. Okay lang? Parang Bicol. Hindi naman. Sige na, kahit ako. Sali kayo. Sige na. Ano ba yan? Vlog mo ba yan? Yeah, vlog to. vlog ba yan? Yeah, vlog to. YouTube. Ano bang itatanong mo yan? Okay, Bicolana kayo? Iyo po. Ako Alright. Sino feeling? Ako. Okay. Lagi kasi nasa Bicol Ayun region po, eh. pure Pure Bicolana. Pure Bicolano. Okay, kung Bicolana kayo, alam nyo to. Okay. Ready na? Ready? Nasa lunad sa balod. Ano ibig sabihin kang lunad sa balod? Lunad sa balad. Ano ba, Ali, ang ibig sabihin niya, itong maglunad ka sa alon. So, Yun? yun yung sa ano, sa surfing kasi yun eh. Maglunad ka. Lunad means like,
riding the Nice. wave. So lunad sa balod. Very nice. Saro pa. Teacher. Saro pa. Nata magayon ka mo. Siyempre, Bicolana. Magayon talaga. Pwede. Mga Uragon. Yes, Uragon. Basta Bicolana, Uragon, magpadangat. Yeah. Turay naman yan. Okay, ano mga names niyo pala? Ako po si Maha. Maha. Lauren. Lauren. Peachy. Hi. Feeling Shout out. Bicolana lang. Yes. Shout out na sa mga friends niyo. Dali. Banggitin niyo ng mga names. Friends. Ayan, hi na lang sa mga gabas na mga friends ko dyan sa Naga and sa Daet Camarines Norte, syempre pa. Sa gabas na mga surfers kang Bagaspas. Nice. And then sabihin niyo, Bicolana ako, magayon ako. Ano yun? Bicolana ako, magayon ako. Okay, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Bicolana ako, magayon ako! Hi, excuse me. Pwede mag-about 2 questions lang? About Bicol. Nag-vlog ako about Bicol. Okay. Okay, what's your name? Jenny. And? Jeremy po. Jeremy. Okay, Bicolana ka mo? Yeah. Saan sa Bicol? Magallanes. Saan na Magallanes? Southern part. I mean southern na siya. Pinakadulo na. Ng Sorsogon? Sunod ng Bulan. Okay. Magallanes, Bulan, and Magto. Okay. Alam nyo to pag Bicolana kayo? Okay. Sure. Nata sa mga magayon ka mo? Nasa lahi! Nasa lahi! Nasa lahi! Nasa lahi. So mga magayon ang lahi nito. Yeah, pwede. Okay, hindi pa. Nata, anong ibig sabihin kang lunad sa balod? Ang lunad sa balod, sa competition siguro siya na more on surfing. Since ang gubat is known pag malakas yung alon. Yeah. So yun, so it's a competition. Sumasakay sa alon. Lunad Yun, sa sakay sa alon. Sumasakay sa alon. Balod is Sorsoganon, di ba? Oo, balod is a wave. Kasi sa Legazpi, ukol, alon. Hukol, Legazpi. Hukol. Yes. Although nag-Legazpi, di kasi doon ako katrabaho eh. Right, very nice, very good. Very nice answer. And sabihin mo na lang, shout out ka sa mga friends mo. Dali. Hi sa mga friends ko na sa Legazpi, Kamalikay, Magallanes. And then sabihin nindo, Bicolana ako, magayon ako. Bicolana ako, magayon ako. Yeah. Hi, good morning. Pwede mag-vlog? 2 questions lang. Alright, sige. Hindi ko makita. Saan pa? Where is it? Pwede na yan. Okay, hi. Hi. What's your name? Koy. Koy. Yeah. Koy, 2 questions lang. First is, Bicolana ka? No. Okay, where are you from? I'm from Manila. Saan sa Manila? San Juan City. Alright. Ito, simple lang to. Kasi nandito ka sa Lunad sa Balod. Okay. So, ano ibig sabihin ni Lunad sa Balod? Oh my God, wait. Oh my God, wait lang, mapapaya ako dito. Di, okay lang. I really don't know. I think it's about surfing. Yeah, it is. Correct. Well, Lunad means sakay. Okay. Balod is waves. Oh. So, sakay sa mga waves. Okay. Alright. So, alam mo na. Now yun. I know. Pagbalik mo sa Manila, alam mo na. Pumunta ako sa Yeah. Lunad sa Balod. Ano Lunad sa Balod? Ride the waves. Okay. Thank you so much. Shout out Thank ka you. na sa mga friends mo. Hi to my friends there in Manila. Yes. Hi to Joy, Scarlett, and London. Right. And then Okay. sabihin mo, Lunad sa Balod. Lunad sa Balod! Alright. Hi, excuse me. Pwede mag-vlog. 2 questions lang sa YouTube. Nagvo-vlog ako about Bicol. 2 questions. Sige na. Ano lang, 2 questions, simple lang na question. De simple lang, promise. De siya na lang. Okay. 2 questions, Bicolana ka? Yes. Okay, saan sa Bicol? Sorsogon. Sorsogon, alright. Sorsogon City. Sorsogon City. Okay. Kung Bicolana ka, alam mo to. Ano ibig sabihin ng lunad sa balod? Di ba Sorsogano ng lunad sa balod? Yes. Parang
Lunad is, Lunad is go. Go, parang go with the flow. ayun, parang ride the waves. Yes. Alright, sige. Shoutout ka rin sa mga friends mo. Kuya, okay lang. Okay na, okay. Sabihin mo na lang, Bicolana ako, Oragon ako. Bicolana ako, Oragon ako. Alright, thank you, thank you. Saro pa. One question. Nata magayon ka? Nasa lahi! Kasi Bicolana ako. Alright, thanks. Bicolana ako, magayon ako. Bicolana ako, Magayon. Excuse me. Nag-vlog lang ako about Bicol. Pwede mag-apot ki. 2 questions lang. Ano? 2 questions. Maapot lang ako. Ay, Gabi. Anong question mo? Madali man lang. Okay, hi. What's your name? Nika. Hi, Nika. Okay, Nika, alam mo to kung Bicolana ka. Bicolana ka? Yeah. Okay, saan sa Bicol? Legazpi. Oh, ako nga. Ligaspi man ako. Kung Bicolana ka, alam mo to. Nata magayon ka. Ano? Bicolana kasi. Yes. Very good. Ay, saro pa. Ano ibig sabihin kang lunad sa balod? Hindi ko alam. Alon. Mag-ride sa waves. Oo. Pagsakay sa alon. Yan. Alright. Shoutout ka na sa mga friends mo. Ay, hello. Shoutout mo siya. Hello. Pwede kayong dalawa, shoutout sa mga friends. Dali. Lunad sa Balod. Okay, tapos sabihin mo, Bicolana ako, magayon ako. Bicolana ako. Magayon ako. You're right. Excuse me. Yes? Excuse me. Can I do some vlog? I'm vlogging about Bicol. So I'm just gonna ask 2 questions. Yeah, 2 questions only. Alright. Alright. What's your name? Juliana. Juliana. Where are you from, Juliana? I'm from Russia. Russia. Alright. You know this because I know you're a surfer. Okay. Yeah. What's the meaning of lunad sa balod? I don't know. I Why? know that Balod it's the waves, right? Yeah, it is. It But is. I don't know what is it, Lunad. Lunad is riding. Ride. Riding the waves. Yeah, Perfect. riding Now I the know waves. this. Yeah, now you know it. When you go back to Russia, you'll tell your friends. Yeah. Alright, and then say one more. Say lunad sa balod. Lunad sa Balod. Lunad sa Balod. Lunad sa Balod. Alright. Is it Thank you correct? so Yeah, it is correct. Good. Thank you.